Ibihe byiza cyane kuri ukomeje kuba ukurikira inkuru zacu zitandukanye, ikomeza kuba ari Hero Rwanda TV ikugezaho amakuru atandukanye, yaba mu buzima, yaba mu mibereho myiza y'abaturage, yaba muri politike ndetse no mu myidagaduro, tutibagiwe n'imikino. Reka twerekeze mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi, nyuma y'uko hagaragaye abantu bafite ubwandu bw'icyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19, kuri ubu ngubu inkuru iri kuvugwa muri aka karere ivuga yuko gupima coronavirus biri gukorwa urugo ku rundi, hakaba hamaze kuba hapimwa abarenga ibihumbi 3. Akarere ka Rusizi kari mu cyo umuntu yakwita nk'akato, nyuma y'uko n'ubundi hagaragaye ubwandu buri hejuru bw'abantu banduye coronavirus. Ubu imbaraga zose niho zerekejwe ndetse hashyirwa n'itsinda rigari ku buryo gupima iki cyorezo biri gukorwa urugo ku rundi, cyane cyane n'ubundi ku baturiye umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro za Gicurasi, Rusizi yari mu turere 17 tw'u Rwanda tutari twakagezemo coronavirus, cyo kimwe na Nyamasheke, Rubavu, Gakenke, Burera, Nyagatare, Gatsibo, Nyabihu, Ngororero, Rutsiro, Gisagara, Nyanza, Ruhango, Nyaruguru, Rwamagana, Kayonza ndetse na Nyamagabe. Gusa kwa 31 Gicurasi 2020 aka karere kabaye izingiro rya coronavirus mu Rwanda, nyuma y'uko abantu 5 ba mbere bagaragaweho iki cyorezo barimo abacuruzi, abashoferi batwara ibintu babivanye cyane cyane mu mijyi nka Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'umumotari umwe watwaraga ibintu byari byemewe. Byatumye ku wa 4 Kamena imirenge ya Kamembe, Nyakarenzo, Mururu n'igice cya Gihundwe igize umujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi ishyirwa muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe cy'ibyumweru 2 mu kwirinda ikwirakwira rya coronavirus. Abayobozi hafi ya bose bo mu nzego z'ubuzima, cyane abari mu bikorwa byo gukumira iki cyorezo, babimukiye muri aka gace ndetse n'itsinda ryagize uruhare mu kurwanya ikwirakwira ryacyo muri Kigali rijyanwayo kugira ngo ritange umusanzu mu bikorwa bifasha gukumira iyi ndwara. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, Dr Sabin Nsanzimana, uri mu karere ka Rusizi, yabwiye Igihe dukesha iyi nkuru ko ubu muri aka karere hamaze kugaragara abantu bagera kuri 43 banduye coronavirus. Ikiri gukorwa magingo aya no gupima abantu benshi bashoboka cyane cyane ngo zegereye umupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigakorwa urugo ku rundi. Muri aka karere nta bantu bafite ibimenyetso bari guhamagara inzego z'ubuzima basaba kwitabwaho nk'uko byari bisanzwe mu gihe n'ubundi twari turi muri guma mu rugo. Gusa abashinzwe ubuzima basobanura ko bishobora kuba biterwa n'uko niba hari n'uwanduye yaba yaranduye vuba ku buryo ataragaragaza ibimenyetso. Muri gahunda iteganijwe n'uko hagomba gupimwa abantu barenga ibihumbi 10, by'umwihariko mu minsi 5 iri imbere harafatwa ibipimo by'abantu barenga ibihumbi 5. Kubera uburyo umupaka ari munini kandi ugizwe n'amazi, inzego z'umutekano zakajije ingamba ku buryo nta baturage bambuka banyuze mu nzira zitari zemewe cyangwa se za panya. Magingo aya ngaya amakuru agaragaza ibipimo nuko bivugwa yuko ibi bipimo bishobora kwiyongera n'ubundi mu gihe haba hagaragaye abantu benshi banduye ku buryo barenga n'uwo mubare uteganyijwe. Usibye muri Rusizi, uturere two muri dukikije inkengero z'ikiyaga cya Kivu, ni ukuvuga Nyamasheke, Karongi, Rubavu, hose hari gufatwa ibipimo ku buryo hagishakishwa n'ubundi abanduye icyorezo cya coronavirus. Mu Rwanda hamaze kugaragara abantu 431 banduye coronavirus, mu gihe babiri muri bo aribo bamaze kwitaba Imana bazize iki cyorezo, 283 bakaba barakize. Banduye bose umubare munini ni abagabo kuko bihariye 81.44%, bingana na 351%. Ikindi kandi nuko aba ari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 30 na 39 ari bo bibasiwe cyane, kuko abamaze kugaragaza iki cyorezo bari muri iyi myaka bagera ku 173 by'umubare w'abanduye bose. Komeza kugira ibihe byiza, komeza kubana natwe, mwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ugerwaho n'amakuru atandukanye kandi ku gihe.